Kesian bini aku. Basyah dia nanti. Okay guys, aku tak boleh nak cakap sangat dalam video ni sebab lagu ni dia copyright. So hari ni aku dapat jemputan untuk launching satu helmet baru daripada Crenshaw. So sekarang ni dalam lagi setengah jam ataupun 15 minit start lah. Really cool stuff to announce, but we need that energy, we need that excitement. So to start off this event, we are going to have a hip-hop dance battle from none other than V Nation. So without further ado, V Nation. Crenshaw was born with one simple goal: to make helmets riders could fully trust. Back then, it was not about style. It was all about safety and regulations. Crenshaw helmets are all tested. Our first breakthrough came in 2022 with Ultraman. Followed by DC. Most recently for 2025, we have Demon Slayer. And the last one is Honor of Kings. But I'm sure it's not just that, okay? So each limited edition collaboration was a hit.
都 OK 嘅，係舒服嘅，同埋你唔會覺得係好壓迫唔舒服。Okay, untuk features saya suka satunya dia punya visor ni dan juga untuk pedal tu dekat atas ni dia ada 3 So ada 3 ni pun kita boleh select salah satu. Maknanya kalau kita nak buka tengah saja, kita boleh select saja. Dan ada kanan, kiri, dia berasing kan. Well, you don't just heard it from us, you hear it from the... Okay guys, sekarang ni helmet kita tengok design dia macam ni, helmet terbaru. Give some noise for our upcoming model you all have been waiting for. First up, style and comfort. Woo! It's an open face double visor. It's for style and comfort. Sound familiar, right? Okay guys, kita tengok. It's a redefined model from our popular Gen X open face double visor. So, for those who have problem finding a perfect, comfortable fitting helmet, Gen X2 is for you. Next up, this is for the young and bold, and also young at heart. Let's welcome our latest addition to our Gregshaw family, Glaive, our open face double visor helmet. It's young, it's trendy, it's sharp, and it's very sharp, built for city ride. Let's welcome Glaive. Glaive is designed with the full aerodynamic in mind for high-speed lover. It's a very sharp, edgy helmet. Lastly, this is for the high-speed, long tourer travelers. This is for you guys. Make some noise! Okay guys, ni helmet full face, Introducing our all-new double visor full face, built for high-speed, long touring. 3 days, 2 nights, even though for months of traveling, no problem. You are fully well protected. Welcome, Gladian. To Gregshaw family. So, as I said just now, we have our own clear AF anti-fog insert system all across this new model. For Gladian, we will include the clear AF anti-fog insert into the helmet because we know, say no more to fog. No more fogging. That's not enough. We want to add more. Helmet baru yang launch ni geng. Ada berada ni, dia try. Awak yang model tadi And a pair of earplugs to protect your ears. Tapi time video tu awak dapat kurus. Do long ride, you know we need it. So this will be included in Gladian. Right, now I know that most of you are thinking, what are all these new upgrades? What's the price? Gen X2 Hey, the price tag. Glaive. Apa? Glaive? Okay, stand up for you to have the full view. So, Gen X. Gladian. Gen X will be priced at Harga RM392. Here are the 6 colors that we brought to you. Next up, harga dia 390 Glaive for the young and bold. The price will be RM478. Plain color, 6 new colors for Glaive too. RM78. And lastly, for the long tourer, Untuk Gladian harga dia berapa pula guys? Gladian. The price will be with all the goodies RM565. RM565. Yeah, this is the price. Yeah, we feel that premium comfort suara orang masuk dalam blok. Both the price that So before we wrap up, here's something special just for everyone here today. Take a good look, everyone. That's the new G-Mark that will soon command the streets that we ride on. Saya boleh cakap Melayu?
Boleh. Okay, actually macam ni. Ya. Okay, actually I tadi nak tanya tapi dia kata terus kata boleh. saya nak tahulah. Okay. Sometimes saya suka helmet macam full face. Okay. Tapi macam badan saya ni kecil dulu. Untuk kepala saya pula size X, I think XL to XL. Tapi bila I pakai full face, kepala I rasa nampak besar. Okay. In future, you ada plan tak untuk design something like I mean untuk small, untuk outside dia jadi small and then fitting yang ini I betul-betul kena update you dulu sebab especially sekarang punya homologation punya regulation 2206, so dia punya impact test, dia punya drop test, dia semua kena lebih padat. So that's why bila kita buat helmet terlalu kecil, dia tak lepas dia punya homologation. So that's why you tengok kenapa sekarang helmet dah baru-baru belakangan ni jadi semakin besar. Ya betul. So dia bukan besar dari segi dia punya shell, sebab kita kena besarkan dia punya shell sebab dalam dia punya DPS semua tu dah tebal untuk kita lepas dia punya safety regulation. So compare with dulu, so sooner you akan tengok helmet kecil-kecil akan tiada dalam pasaran. So it's more on the safety regulation. So tadi dah buat T-check. Sebab tadi I ukur kalau saya pakai helmet XL, I rasa macam a bit ketat lah. And then tadi saya tak tahu pula, dia bila dia ukur baru tahu rupanya saya 2XL. Sebab kita punya fit check system yang kita check you punya kepala, so kita nak perlukan dia punya width dan juga dia punya length. So from there kita masuk dalam kita punya sistem algorithm. So dalam tu kita akan buat calculation. So you tengok maybe certain orang dia tiga model sama size, maybe certain dia satu size down. Sebab kita dah tahu kita punya helmet padding semua tu, so kita tahu roughly lah, kita dah dalam sistem tu dah boleh imagine you punya helmet bila insert masuk dah macam mana, dia akan ketat ke, longgar ke, ada pressure point ke, so semua dia buat calculation. Then that's why kita boleh recommend comfort fit. So dari sana dia first thing first lah, actually helmet paling penting ialah crown. So crown kita mesti ambil betul dulu. So macam you punya head size lah is like boleh kata perfect lah. So dia tajam, dia tak kurus sangat, tak macam I tebal sangat. So in case lah ada isu macam ni kan, so kita kata not the perfect punya kepala, kita kena cari fit system kita kena cari dia punya crown dulu. So kita settle dia punya pressure, lepas tu chip tu kita boleh tukar lagi. Maybe kalau you kurus sangat, you boleh downsize lebih tebal untuk pegang pipi loh. So itu penting lah. So that's how we do the configuration. Like macam setiap rider MotoGP dia ada special helmet untuk dia orang punya sendiri saja kan. Depends on every brand, dia ada mereka punya style lah. Some is special made, some is like dia akan custom lagi. Itu kan setiap brand ada dia punya recipe. Thank you. Okay. Explanation. Alright, thank you. So ada apa-apa you nak tanya lagi, just boleh saja. Boleh. Yelah sebab saya mostly untuk lain ni I don't know lah, sebab saya buat konten buat memang riding. Tapi riding yang illegal ni lah. Tak apa. So helmet tu saya rasa macam nak something yang tak terlalu besar sangat and then ada juga rider sebab dia pakai full face sebab dia nak put kamera lah kan. So saya nak macam tu, tapi kerana helmet tu terlalu besar, that's why I tanya. Faham. So bila you ada faham lah. Macam tadi I kata check, kita bagi tahu dia punya sistem dia pegang bila dia macam tu baru selamat. Sebab kalau you buat dia akan goyang. Tapi dia untuk safety padat sangat dia akan keras. So dia itu untuk tu lah, safety orang lah. Betul lah. Sebab tu I nak tahu juga kenapa always setiap helmet mesti kena besar lah. Tapi you bila dah explain saya faham lah. Tapi back to basic ialah fitting tu kena betul lah. Sebab ada pressure point you tak boleh buat. Betul. So yang penting longgar dia tak dapat tu protect. Bila ada case ada apa jatuh ke, so dia tak boleh serap dia punya impact. So that is very important. Untuk kalau macam terlalu kecil pun untuk long ride, macam saya pergi aero macam you ride sekali tu jadi tak betul stress. Kita pernah lalu macam tu. Faham. So plan shock nak ride last you turn balik. Ya betul. Thank you. Kita semua rider kita faham. Alright. Okay. Apa je? This one really nice lah. Ada design. Ya. Boleh tengok.
lambat sampai je. Lambat sampai je. Saya nampak kat atas tau. Lain semua duduk, awak lambat sampai je. Biasalah. Baru muncul balik. Rasa track, rasa jalanan. Apa ni? Cerita bahaya punya yang ada. Okay guys, event dah habis. Nasib baik kita naik kereta. Tapi itulah, sekarang ni timing orang balik kerja. So sekarang ni kita nak on the way balik. Tak tahu, sekarang ni kita kat PJ Petaling Jaya. Untuk balik ke rumah tak tahu berapa jam. So apa-apa korang tengok full video ni, kita tengok berapa jam kita sampai ke rumah. Kesian bini aku, Basyah dia nanti. Let's go. Lari. Pergi yang rendah. Hup. Oh, nak kena tolong tak? Yalah. Dasar masa bercinta. Masa bercinta macam-macam. Nak I tolong you ke tak ni ke tidak? Bila dah kahwin, pandai-pandai sendiri lah. Betul lah tu. Okay guys, kenapa aku pakai tutup kepala bini aku tak? Sebab dia pakai tudung. Aku tak pakai tu. Let's go. Nanti tengok mana tempat-tempat ni ada minuman ke jajan ke, kita berhenti sekejap, okay? Okay guys, tadi kita gerak daripada tapak event tu pukul 5.30, 5.40. Sekarang tengok jam apa? Gila. Ini pun belumlah sampai area Gombak lagi. Ni baru nak masuk area kawasan Hartamas. Selamat jam. Hadap je lah. Let's go. Cuy. Banjir guys, banjir. Kesian motor owner. Kita dah restore lah. Sorry owner, sorry. Bukan salah saya. Tapi tak boleh nak salahkan cuaca lah. Sebab yang ni pemberian Tuhan. Kalau panas salah, kalau hujan pun salah, mana boleh macam tu kan. So redha apa yang dah berlaku. Bersyukur dengan apa yang berlaku. Mungkin ada hikmah. Okay, hujan geng, hujan. Air naik. Semua barang aku letak atas. Body ni kalau boleh nak kena letak lagi atas. Tapi penuh. Dah penuh lah garang. Aduh. Ayah ni tak apa sebab kita nak hantar powder coat nanti. Aduh. Okay guys, punca utama kenapa air naik kat aku. Okay, benda ni tertutup tadi. Normal lah kan, ada besi kan. Tapi disebabkan keliling dia penuh daun-daun, so dia nak turun tu jadi lambat macam tu. Sebab tu ada naik sampai ke rumah aku. Mula aku tak pasal, tiba-tiba aku dah buka macam ni, baru dia laju turun. Itulah punca utama dia guys. So tak apalah. Lagi satu awal video kan aku pergi tengok helmet apa semua. Dan video sebelum ni pun kau boleh nampak LC ni dah siap, dah settle dah. Owner tinggal ambil mungkin malam ni ataupun malam esok. Dah apa aku buat, tengah aku buat kerja tadi kat sini. Ni geng, kau tengok aku buka jap. Ni aku buka kan. Mantap guys. Aku tutup balik. Aku buka. Mantap. So sebenarnya ada satu lagi lampu putih, tapi aku tak pasang lagi wire dia. Sebab waktu tu tengah buat ni, tiba-tiba air naik. So aku jadi gelabah dengan barang bersepah apa semua. Aku cepat-cepat sumbat naik atas semua.
Tapi alhamdulillah dapat naik separuh sini je. So at least dapatlah barang-barang diselamatkan. Macam sebelum ni, waktu hujan tu aku tertidur guys. Waktu aku tidur tu tahu-tahu dah penuh dah. Naik sampai atas tu, sampai kat rak kasut tu, dan barang pun bersepah habis. Nasib baik aku punya waktu tu gun dengan cordless ke apa benda yang barang-barang elektronik semua aku letak dekat atas motor. Kalau tidak semua rosak masuk air. Apa terang kita. Ni baru sebelah saja guys. Okay guys, ada yang tahu dan ada yang tak tahu untuk lampu NVX aku ni rosak. Dalam masa sama juga, aku punya NVX ni, NVX V1, aku convert ke V2. Okay, motor sekarang ni tengah hidup, tapi lampu bawah ni rosak. So motor aku ni aku terpaksa pakai bila siang saja geng. Dan malam aku tak boleh nak pakai sebabkan kan aku tak nampak jalan lah, senang cerita kan. Kalau nak repair lampu tu, ada orang kata mungkin kos dia boleh pergi 100, 100.5 ataupun 200. Kita tak tahu. Nak lampu baru pun mungkin 400 lebih. So, ada satu barang ni geng dapat menyelamatkan aku pakai motor aku waktu malam dengan harga murah saja guys. Ni dia guys barang tu. Wei, barang apa ni? Okay, aku tunjuk dengan korang. Aku start motor. Start. Motor hidup. Apa tu? Ni dia. Kita on. Wih. Apa terang kita. Ni baru sebelah saja guys. So yang ni bila kita beli kita dapat 2 pieces. So macam mana benda bulat macam ni aku boleh masuk dekat aku punya signal bawah ni guys. Kita mat motor, modified sana modified sini, rugilah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Apa yang aku buat adalah mantap guys. Aku tunjuk dengan korang kan, kasih racun sikit. Aku tunjuk dengan korang. Ini adalah untuk sebelah kiri dia. Aku pasang belah kanan dah terang macam ni. So mana yang berminat dengan barang yang aku tunjuk ni, beg kuning sekarang guys. Mantap. Apa-apa pun korang boleh komen dekat bawah video aku. Okay?